Ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho ukhona khona utfoleke naleli thuba lelihlelwe nguNkulunkulu lamuhla kulisomvo lekuthi ulalele naye iRhapsody yamaqiniso lokulivi laNkulunkulu lolibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamuhla ke lisomvo tilishumi nemfica enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa-2025 kanti ke umfundisi Chris uthi sihloko salamuhla sithi kungahlupfulwa tinkinga. Amen. Base Roma 8 verse 35 kuya 37 uthi pho ngubani ke longasehlukanisa nelithambo laKristu kuhlupheka noma bulukhuni noma kutingelwa noma indlala noma kuhlubula noma ingoti noma kufa kubhaliwe ukuthi ngenxa yakho siba sengotini yokufa lonke lilanga sithathwa njengetimvu tekuhlatshwa kepha kuko konke lokho siyancoba nekuncoba ngaye lowasithandza. Amen. Lokhu lesikufundzile kufanele kukuside kucondza kabandi ukuthi leni liBhayibheli lisikhutsata ukuthi sijabule njalo kubase Thessalonika 5 verse 16 futhi singakhathateki ngalutho kubase Philippi 4 verse 6. Amen. Kude lokububi kuwe sincoba ekhatsi ebumadimeni lapho labangakwati lokhu bachitha isikhathi sabo babhala phasi tinkinga tabo tonke labafuna uNkulunkulu abalungisele tona badliwe kakhulu tinhlupheko kangangekuthi bakhohlwa lokulula kepha ngumyalo lojulile uNkulunkulu lasinike wona evini lakhe. Amen. Uthite ku 1 Thessalonika 5 verse 16 Fokotani ekukholweni kwenu futhi nijabule etinhlitweni tenu njalo. Lihumusho le-AMPC. Kwetame lo yenda lonke lilanga libe lilanga lenjabulo. Akashongo ukuthi ujabule kuphela uma timvu thamba kahle cha. Uthite fokotani njalo. Kunetimvu letihlala tizama kweba injabulo yakho. Tindzaba letimbi kuvumateka noma tingcinamba letibonakala titinkhulu kodwa kufanele wale kukhathatwa noma wenganyelo yenda lokhu livi lelikushoyo lahlelani kuye konke kukhathateka kwenu ngoba yena uyanikhathalela. 1 Petro 5 verse 7. Amen. Akakuceli ukuthi uphale imifalo yakho noma ukhathateke ngayo kunaloko uthi ningakhathateki ngalutho kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe uNkulunkulu ngekukhululeka nekunxusa kanye nekubonga kubase Philippi 4 verse 6. Amen. Kulula kucabanga angeke ngikhathateke ngetimvu letincane kodwa kunetimvu letimatima mbamba lekufanele ngikhathateke ngato. Cha, livi lithi ungavumi ukukhathateka ngalutho. Amen. Ngesikhathi lesimo sibukeka simatima kakhulu ulapho kufanele uhleke khona. Tinhlupheko tingefika kodwa akukafanele ukuthi tikuhluphe. Umsebenzi wakho kuphila evini zindla ngalo imini nebusuku njengoba umbhalo uyala kuJoshua 1 verse 8. Live la uNkulunkulu lakha umoya wakho futhi likunike injongo kukhuthateka kanye nekukhanyiseleka. Liyawucinisa umoya wakho futhi lakhe nebumvu bekutethemba kuthula kanye nenjabulo ekhatsi etinhluphekweni luphumo alube kuNkulunkulu. Amen. Ucubeka nesifumvo ungafunza kubase Philippi 4 verse 6 kuya 7 base Roma 8 verse 28 base Roma 8 verse 35 kuya 37 na Jakobe 1 verse 2. Amen. Kulesikhasanyana lo sitawusho na umthandazo utawusho emva kwami uthi babelo thandzekako. Ngiyakubonga ngelivi lakho lelingakhako. Liphindze licinise umoya wami. Angivumi ukukhathateka nganoma ngayini. Ngoba kuKristu nginekuncoba etikwetinkinga. Futhi ngincoba njalo. Kuthula kwakho kulovolota inhlitiyo yami. Kanye nengcomvo.
futhi ngiyathokoza njalo ngoba injabulo yeNkosi ingemandla ami. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyithokotele kakhulu iRhapsody yalo muhla. Hallelujah.